Pemirsa Mekata sisya sampun mekengan nyarengin pemidabdab pembelajaran dalam jaringan utawi daring risi jeroning melajah saking jero soang-soang. Adek belajar apa, Dek? Pembelajaran daring ring masan sekali mangkin mangdani para guru nenten ngutamayang antuk nagingin kurikulum. Nanging pepelajaran sani mata tuak minda preside kedabdabang ring sajroning parikrama pelalianan miwah sani tiosan. Pemidabdab pembelajaran daring kaaptiang mangdes tateng utamayang kebecikan saking kahanan psikologis alit-alit utawi sisil. Guru taler kaaptiang mangde nenten nyeljelin alit-alit antuk tugas sani kerasa yang monoton napi malih kalintang akeh pisan. Antuk pidabdab formal wiadin informal ipun taler ngaptiang sekolah mangde ngemargiang pembelajaran daring saning utamayang pidabdab melajah sani becik. Silih tunggilnya nih nabdabang sisil mangde uning tur eling ring indik pola hidup bersih dan sehat taler indik pinyungkan COVID-19. Dadosne yening sampun kedasarin antuk pikayunan miwah rasa sani becik Sinah jagi metuang para sisil liang tur becik kayun ipun melajah ring paumahan utawi jero suang-suang. Dani ngicenin wimbe ring pepelajaran bahasa Indonesia miwah matematika sane preside kemargiang antuk pidabdab mepelalianan. Ngenenin indik sapunapi penilaian capaian belajar sisil sane nartayang yening ring sajroning pidabdab melajah sane nenten kemargiang ring sekolah sinah panureksan sane kaanggen inggih punike laporan belajar 5 semester sedurung nyane. Sekadi sanika uningayang, pemerintah Provinsi Bali sampun ngemedalang puarah-warah melarapan antuk surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali nomor sieu Satgas COVID-19 garing 3 Romawi warsa kali-tali kalidase ring tanggal 15 Maret warsa kali-tali kalidase indik pamidabdab pembelajaran ring jero miwah paumahan suang-suang. Wartawan Denpos